mehr als en ganze latj hus. En dat hus heet ook en deur. En dort is die Mond von dat hus. Moin. En dort is wel zijn wuf, wa? Huhu, seid je. En nu kam der en lat gris. Seid dort. Och, en nu kam der en hun. Wauw, wauw, seid die latje hun. En en lat kot. Miauw. Och, en en hon. Kok, 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 seid je hon. En toelees kam der nog een kretter. Kikriki! Nu zat es die åltens am Scheef en zeide, wees han honger. Dat gris, dat feit een stuk brüt. Nom, 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 nom. En die hun feit een feinen knoge. Je kot, je feit een eklig rood. En het hon, en laten rinwurm. Die kretter, die vreet Kartoffelmus. So, en nu schan all dat Tiere wieder rin und hus. En nu lopen der Bese ook nog rin und hus. Adies, farewell. Nu asset ut, nu asset ut. Die Frasche Film, die as nu ut. En ik freu me all auf nächstuk. As ne sitte wie Adies. Adies, alte Male, bit nächstuk.